Uthman bin Affan namya panutul ayak ko na bettadin na igir amya katin degis sagyang kutwa kubur na pagkagura ok taman sagyang kutwa kapagkagura ok yan na pagkagura sagyang kutwa sumpa yan na sabab sagyang kutwa kawan niya panutula min isa unutwa tigyan na inwat tigyan na pagkaaloy sok pagkaaloy agyang kutwa anaraka na gususok وما علينا إلا البلاغ المبين أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, si iku agamat tanu agama Islam. Panganinta si iku Allah subhanahu wa ta'ala mambugian tanu agyang kutwa kapipya ginawa si isagyang kaia ingad adunia na ayamala na si isa alungan amori. Si idin maningga pusan agyang kutwa kawyag-uyag tanu si isagyang kutwa ikasusu atukad ng tanu warabul alamin. Ayamala na pakalidasan tanok wallah si isagyang kutwa mga siksa si isagyang kutwa mga pakuburan. Mga uripan wallah subhanahu wa ta'ala. Panganinta si iku wallah. Abalin wallah agyang kaiya kawyag-uyag tanong. Yang kaiya lambas si isagyang kaiya kawyag-uyag tanong wamisu asu at tanong si iku kadnan tanong warabul alamin. Mga loksami, mga pagaryami, di tanu pakalilipatan agyang kaiya kapo pakataling umatanu si isagyang kutwa pakuburan tanu. Umanda na igawi, umanda na yung kapitana makaranir kat tanu agyang kutwa mga pakuburan tanu. Di tanu katawan anda emasa, eki betadin kapakasulak kat tanu si isagyang kutwa darapa adidin abat tanurun ingapada. Inun tabu agyang kutwa galabak kat tanu si iku Allah, galabak kat tanu asu-asu at tanu si iku kadnan tanu warabul alamin. Mga luksami, mga pagaryami, iyang kanan akubur na didin abarakat tanu isabu abaw na makaayunan sabaw na makadarpa. Ugiid na didin abat tanu pulagoy si isagyang kanan apakuburan, katanan tanu sandin na darpa si isagyang kanan apakuburan. Mga luksami, mga pagaryami, si iku agamat tanu agama Islam. Tiga kana ayang bugang kurak kanong samay tuawsayan. Si isagyang kaiya makampat auras, nagyang kutwa siksa, si isagyang kutwa kubur, nagugyang kutwa limo, si isagyang kutwa kubur. Mga luksami, mga pagaryami, sunabi sallallahu alaihi wasallam na ayabat tadiyan, na di din makalapas mamang ni si iku Allah, sa kaplindungin niya na si isagyang kutwa siksa, si isagyang kutwa kubur. Kakagiyagyang kanan akubur, naginan ipaganay, akapandarapaan na si isagyang kutwa lungan amori. Mga uripan Allah sallallahu mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala. So Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. So Ibnu Umar radhiyallahu anhuma namya panutulian. Amataan at tigiyan na sunabi sallallahu alaihi wasallam namya turuyan. Inna ahadakum idha mata urida alayhi مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبأتك الله يوم القيامة. Mga uripan wallah so Ibnu Umar namya panutulian amat angkun asu Nabi sallallahu alaihi wasallam namya teruyan. Inna ahadukum idha mata urida alayhi maq'adahu bil ghadati wal ashi. Mataan at tigiyan na suissarak kanu na igir amyatay. Nakilangan ho nagyang kutwa gyang kutwa kapenderpaan niya na si ikok. Kapita-pita nagugyang kutwa kagabi-gabi. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Amayat tigiyan kaaya betadiyan na padas si iko. Tau ko surga na padas silang ko mga tau ko surga. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Na may manatigyang kaya betad agyang kutway sarakan na padukutaw ko naraka na ayak ni pagpadayan na sumataw ko naraka jahannam. Hada maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah. Naturuno na tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yay kapandar pa anak ka taman din sa kapakatindagar ka wallah si iku alungan ang qiyamah.
Mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala andin ikapat yang kutto uripan Allah amat tabu si isag yang kutto kuburan yan. Nakilangan Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutto kapenderpaan yan si iku surga udina kapenderpaan yan si iku neraka. Panginintanaw si iku Allah as itanong mapedes si isag yang kutto mga tao as makapenderpa si isag yang kutto surga. Fa amma in kana minal saya pitur Allah subhanahu wa ta'ala فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم أما يكمنت والله سبحانه وتعالى أجيان كت ومغتو na ayabat taliran na panisiran na si iku mangararan si iku Allah minggu galabak sa galabak ang mga pipya farauhun wa rayhanun wa jannatun na'im na bagi aniran at tigo Allah agyang kutwa kapakadke na gugyang kutto apag para si iku surga wa amma in kana min ashabil yamin na may manatigiyan kagyang kutwa mga tao na pada si isa diyang kutwa pembetuan sa ashabul yamin mga tao sa kawanan na terunon at tigo Allah pasalamun laka min ashabil yamin na terunon so kalilintad na si iraka apadaka ko mga tao si isa kawanan wa amma in kana min al mukaddibin ad-dallin na may manatigo Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa mga tao amya kadarpas isa agyang kutwa pakuran niran napada ko mga tao nyamamukag si iku Allah nagumikit taridideg si iku titwa untol panulsulong min hamim napakadarpas siran dan atigo Allah si isa agyang kutwa narak hamim watasliyahu jahim nagupakas bulu sa siran dan si isa agyang kutwa naraka jahim in hada lahu haqqul yaqin mataan atigo Allah agyi natitudun abnar ama penggulawla si isa alungan amawri yang kuto mga uri panaw Allah subhanahu wa ta'ala mga tao apada si isa yang kutwa mga tao mga rani si iku Allah nagug yang kutwa mga tao amya maratya si iku Allah wa tubashiruhumul malaikatu bidhalika indal maut ar-rahmah naputumanod tulong kiran o mga malaika agyang kutto alimu Allah si isa yang kutto akadiran di ikasira kalamota sa disira na pagkawan wala tahzanu sa terong kiran o mga malaika adik kanu pagkawan sabab sa sakano na pada kanu kumataw apakadka si iku surga nagumbugan o Allah sa mga pagpara si iku mga kasurgaan mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala wa qad istadalla ba'dul ulama ala anna adab al-qabri haqqun yujibul iman bihi sa benar at yan to mga ulama nagusto Nabi sallallahu alaihi wasallam amat taan at tigina susiksa na titwa benar na paliugat suka parati at tanurun as sigurado dun ama panggulawla si isagyang kutwalungan amori ayakataru Allah subhanahu wa ta'ala النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب dia ina aya pakaanta pa na si iwala na si isag yang kutwa kapukya pa makanaraka agyang kutwang buat anong Firaun na gusto mga tuam yun to si iku parintaw Firaun aya Petro ibn Kathir fa inna arwahum ta'rudu ala nari sabahan wa ma'asaan yang kutukunan yaw mga buat anong Firaun udi na sumangat tuam yun to si iku Firaun ta'rudu ala nari sabahan wa masaan na ipsumbo sila na si iku naraka jahannam sakap amay ka igira akapipita na guigira ang kagabi ila qiyamis sa'a taman din at tigin sa makatindig agyang kutu alungan abangkit paida kana yawmul qiyama na amay ka makatindig agyang kutu alungan akyama istama'at arwahum wa alisadum finnar na timuon agyang kutuan yawairan agyang kutu abudaniran apo makasuludan sira na si iku naraka jahannam mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala yang kaaya pakuran na preparaduan tano ay kadidin abokit abat tano si imang kaligtas so andes mga lukas sa tano amyaw na amya gintaw
wani na pagkailay tanong siran ugiid na imanto na susang siran na si isagyang kada na mga kuburiran na di tanong katawan anto na masuswairan si isagyang kutwa kuburiran ipupumang di tanong siran na si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa balin wala agyang kutwa kuburiran asuram di surga. Mga luksami, mga pagariami, Miyakatitayang ko Asma bintu Abi Bakar awatao Abu Bakar radhiyallahu anhu amataan kun asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panagtulian miyatro yan walakad uhiya ilayya annakum tuftinuna fil qubur sabna ratigu Nabi sallallahu alaihi wasallam at iniwahirakan o Allah subhanahu wa ta'ala amat taana sa kanuna tepungang kanudun udi na pagiksamin ng kanudana sa iku mga kuburiyo mitlun aw karibun sadatar na atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam udi atigu Nabi na sigus-siguradun amararani agyang kutwa kat tepungirakanao si isagyang kutwa pakuburaniyo kapkay si irakanao si isagyang kutwa mga kuburiyo nat margan adigiyang kutwa kamargan margan ama penggulaw la si iku masawdad dyan yawati ahadukum fayuqalu lahu pakataling umaatigo na biyag yang kutwa ay sarakano si iku kuburian ay pagisuuna ma'ilmu ka bihadar rajul anto na ikatawing ka si isagyang kaya mamaagyuto sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayuqalu lahu Muhammad rasul fayaqulu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na amayatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kagyang kutwa taw na mu'min na mapatiro yan agina na sa Muhammad asubu wallah ja'ana bil bayinat amin taling maniyara kami mga rarayaga karina wal huda nagugyang kutwat turukan faajabna na tiyarima ami wa amanna nagu pirat kayami watba'na nagu piyang unutanami fayuqalu lahu nim salihan faqad alimna in kunta limuwaqtinan natruno natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam si isagyang kutwat tao apakat turu kadeng kasabnar as kami nakataw na midena si ikamatattagu kutitwa untol wa ammal munafiq awil murtab amay manatigu Nabi kagyang kutwa tao ang munafiq udi nagyang kutwa mag-alang-alang at tao adan yan din ang katadami Allah subhanahu wa ta'ala si isagyang kaya kawayag-yagyan sang kaya dunia kami at tembengdan si isagyang kutwa din yan di ikam gugaduga si ikuriskirun wallah na kalipatan yan din na sukabulusan yan na si ikwalungan na mauri na ayat tigiya na maftero yan qalat Asma fayaqul amiyatruq Asma amiyatruqun Nabi sallallahu alaihi wasallam la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu ayat tigiya na di matruag yang kutwa taw ada bani nagparatya na diya kanak tigiya na katawan miyan ga kananan si iku mga tawadiran di itro nagyang kanana shay na fitro ak kanamambu mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala su Aisha radhiyallahu anha namiya panutulian anna yahudiyata dakhalat alayna fadukirat adab al-qabr mataangkun asu Aisha na sumiyulidon asakat tawa yahudiya bubay namiya panutulian o nagyang kutwa may pantag kusiksa ko kubur na fitro Aisha aadakillahu min adab al-qabr fitro Aisha ilida sa kawallah si isagyang kaiyak kubur faasalat Aisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adab al-qabr kakagi at tigyan na su Aisha na inis yan na su Rasulullah yang kutwa siksa si iko kubur inubagyang kutwa siksa ko kubur na bafyur pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam naam adabul qabri haqqun pitro Nabi agyang kaayat tigyan na siksa ko kubur na pure din ama panggulawla qalat Aisha pamara ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du salatan illa ta'udu billahi min adabil qabr ya panutul Aisha radhiyallahu anhu dakan din at tigi na may laisu Nabi sallallahu alaihi wasallam kukurian ukya pakapasadian na sembayang sa sembayang inunta na plindung si iku Allah mipantag si iku kamarganan mipantag si iku siksa si isagyang kutwa kubur mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala su Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa benar aring inayagyan narakat tanuwag yang kutwa buntal agyang kutwa kamarganan ama panggulawla si isagyang kutwa kubur wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi suratun hadha al-ibtila'u alladhi yakunu fil qubur an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idha wudi'a fi qabri
العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرأ نعالهم. Sunabi namya panutulia namya katitang ku anas. Agira atigiana sorepa na amaidana kailab mi betade si isagyang kutwa kuburian akat tambunadan. Watawalla wadhahaba ashabuhu na amayat tigiyang kaawaan nirandan. Amawa undan agyang kutwa mga tunganan niyan. Hatta innahu la yasma'u qara'u ni'alihim tamandana sama pusdan agyang kutwa kap keneganian na si isagyang kutwa mga dalapak agyang kutwa mga tunganan niyan. Atahu malakan faq'adahu fayaqulani lahu. Nama kataling umulat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa dua malaikat. Orian agyang kutwa kadin agyang kutwa kap keneganian sa agyang kutwa dalapak agyang kutwa mga to adu milugon na si isagyang kutwa kubur na makataling umulat agyang kutwa dua malaika. Natero nila noon. Napakauntod nila agyang kutwa uri panu Allah. Ay inilabang ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Nataro ni ranon aantu na iyarangan ka si isagyang kaiya mamaso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may kagyang kutwat taw na adin aparatin si ikwallah. Miyan agunta man kukawayag-uyagyan. Na matero agyang kutwaripan. Fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Natero niya nagyan na natigiyan na mataanap saksiang kuas kaniya na suurip panwala asyubu yan. Natero no nagyang kutwa dua mga malaika undur ila mak'adika minan nar abdalakallahu min maq'adam minal jannah. Ilayang kaatigagyang kutwa dua malaika agyang kutwa kapandar pa anakas ikunanak kasamnar asyam bi anakarkaw wallah sadar pa si iku surga. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Na may lain yan agyang kutto alangwan ibtilagado na si isagyang kutto akap kataling agyang kutto mas akap pungukum wallah si isagyang kutto surga. Wa ammal kafir na may manatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kagyang kutto at taw namiyong kira si iku wallah. Udi inagyang kutto munafik na diniyan di imatru la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas ayat tigi na diniyan di imatru na diya kananan ng katawan. Uwi na tigiya na diya kan di teroon sulit teroon ng mga tao. Teroon agyang kutwa dua malaika. La daraita wala taraita. Dang kadina na tigiya na mabatiya. Dang kadina na namatru. Wala taraita na gudang kadina na mabatiya. Summa yadribu bimatriqatin. Summa yadribu bimatriqatin min hadidi darbatan bayna udunayhi. Uriyan yan at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na bentol nila nagyang kutwa munafik uri nagyang kutwa kafir. Ibentol nila no nagyang kutwa rumpiran apad sa putaw si sagyang kaiyang gunung-gunan yan gyang kaiya paglatan adu at tangilan yan na makaplaris agyang kutwa tao hatta yasma'aha min yalihi illa sakalain taman at tigo Nabi sagyang kutwa din yan di ikapakapralis isagyang kutwa kaya rumpiyaw kaya bentulaw nagyang kutwa dua malaika napagkanag ulangwan inadan wallah illa sakalain inuntabu agyang kaya manusia agyang kaya din. Mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala miyakatitayang kubara bin Azib radiyallahu anhu. Amya katitayang kung Nabi sallallahu alaihi wasallam apitir wallah yusabbitu alladhina amanu bil qawli thabit. Apitir wallah apakaptiknaan din wallahu subhanahu wa ta'ala susiranutto. Amya maratya dirandi ya maratya agyang kutwa katru akatikna. Mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala amay kagyang kutwa tao na matagudan si isagyang kutwa pakuburian. Naipagisuon at tigo Nabi man rabbuka fayaqulu radiyallahu wa nabi Muhammad fadhalika qawlullahu azza wa jal. Amay at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kagyang kutwa tao mu'min na amay kaisuon antay tuwan ka na matruyan naswallah na antay nabing ka na matruyan as Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutudun na sukatru wallahu subhanahu wa ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Mataan aswallah napakaptiknaan yan susiran ng tuwamya marate adiran di iteroon
agyang aliran di iteron su la ilaha illallah, diran di iteron su pratya si ikwala, agyang kutwa katikna, diran di iteron agyang kutwa pratya at titikna ku mga pusuiran, si iku kawayagiran si isang kaiya dunia wa fil akhirah nagpakaptik na ang siran dun Allah si iku alungan amawri wa yudillullahu zalimin nandedegan din na Allah yang kutwa mga tao mga salimbut uli nagyang kutwa mga tao mga darwakas si iku Allah wa yaf'alullahu ma yasha na penggelabakan din Allah yang kutwa kabayan mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يستغفروا للميت ويسألوا له الثبات سنبينا إني paliubat yan ang sirakatano o di na inisugo yan ang rakatano o di na pingguna na o yan ang rakatano si sagyang kaya mga umatyan aktif pupumanin tanong si iku mga pagarit tanong amyaw na siran na si isagyang kutwa pakuburan niran si isagyang kutwa kalabudi kira na si isagyang kutwa siksa si isagyang kutwa kubur. Kaso Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na mataan miya panutulian amataan kun asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ya betadiya na igira miya kapasad lumubung miya pasadiya na lumubung agyang kutwa miyatan narinyan di itro na si iku mga sahaban yan radhiyallahu anhum istaghfiru li akhikum waslu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Inian diteroong kumanga pedian si isagyang kutwa kapas adan yan ang lumubang sang kutwa nilubang apa mga ninyo na sa relasyon pagarinyo nagu pa mga ninyo na sa katigna kamataan as kanyan na imanto na pag-isiandan mga ori pa no Allah dapat na madagyang kutwa mga tao sang kutwa kuburiran na pag-isian sirandan pag-isian sirandan at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam mga uri panu Allah sunabi na ayabat tadiya na tituniya na fiyakan da kalagyang kutwa kapling dunia na si iku Allah may pantag si iku siksa si iku kubur. Ya kay sa alungan at tigo Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na tumitindig sunabi sallallahu alaihi wasallam si isagyang kutwa mga kubur. Na diniyan di imatro ahadil ummat tabtali fi kuburiha. Yang kaya tigiyan ang mga pagtaw mga umat amyat tawo si isagyang kaya kuburiran. Tabtali fi kuburiha na sigurado din at tigo Nabi apakat taling umakira na giyang kutwa kubur giyang kutwa kamarganan si isa giyang kutwa ak kuburiran falawla an tudafinu la da'awtullah ay yasma'akum min adabil qabr o pamabu at tigo Nabi kada sirang da kanong saya panamilbong si isa giyang kaiya mga kubur na pumanganina ka na si iku Allah ay yasma'akum min adabil qabr pamakinagnian pamakinagong kanunian puuna si isagyang kaiya kapakan dadara sagyo si isagyang kaiya kubur si isagyang kaiya kapkanga koron thumma aqbala alaina uriyan yatigu Sa'id al-Khudri na tumiyang sumyang kami sunabi na pitero yan na kami yalindung kanon si iku Allah ta'udu billah min adabin nar lindung kanon si iku Allah ungko siksa si iku naraka pitero ami yatigu Sa'id al-Khudri na'udu billah min adabin nar melindung kami si iku Allah ungko siksa kunaraka uriyan yan pumanatigu Sa'id al-Khudri na pitero yan nalindung kanon si iku Allah puun si iku siksa ko kubur pitero ami pumanatigu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu melindung kami si iku Allah puun ko siksa ko kubur mga luksami mga pagariami wal qabru awwalu manzilum min manazilil akhirah so kubur na ginan ipaganay akapandir pa ang kualungan amawri si sagyang kutwa darapa akapandir pa ang kualungan amawri niyakatitayang ko Uthman bin Affan radiyallahu anhu annahu kana idha waqafa ala qabrin yabqa hatta yubla lahiyatahu faqila lahu فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا so Uthman bin Affan namya panutul ayak ko na betadin na igira amya katindig si isagyang kutwa kubur napapakagura ok taman sagyang kutwa kapapakagura ok yan napakubas sagyang kutwa sumpa yan sabab sagyang kutwa kawan niya panutula min isa unutwa tigiyan ay nuat tigiyan apakaaloy so pagkaloy agyang kutwa anaraka na gusto surga na di ka pagkagura ok miyatro Uthman bin Affan faqala inni sami'tu Rasulullah mata ana tigiyana sakana pitro miyanagakan su Rasulullah adinian ditoon amata ana tigiyan
Innal qabra awwalu manazilul akhirah. Mataan at tigiyan na so kubur na paganyan na nakapandarapaan na si iku alungan amawri. Fa inna ja minhu fama ba'dahu ayusra minhu. Amayat tigiyan kamataang kamakapasan su'ay panwallah. Nadidin abanian urian amaragam pa na si isagyang panan akubur. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu na amayat manatiyang kalisa na makaapas su'ay panwallah at tigu nabi. Nadidin abanian urian amaragan. Pitero yang panatigian namin nagakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinian di iteron mara'aitu mundaran qattun illa al-qabri afda'u minhu dadnatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amilayakan upangilailayanakan abab piligro inun tabu agyang kaiya kubur mga uripun wallahu subhanahu wa ta'ala pumimikiran ng tanong amat taana so kalangwan o isa sirakat tanong nadan din amas sa pagwidan o mga padiyan Waudi fi hadil hafra ay peluk imbatadira na si isagyang kaiya kalbuwag ina na so kubur mga uripun wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaiya kubur nadarapaanan at dayqa al-mudlima niya kasimpi-simpit taranam ya kalibulibutam allati la anisa fiha ada abon ditaran wala dalisun naguda abon untuda wala manun naguda abon tamok wala banun naguda abon buwataan wa asbahal qabru maskanahu nagukbadoy agyang kutwa kubur na iyatanudan ng kapandarapaan maturabu firashu nagu ayadin akbadoy gaan tano nagyang kutwa lupa wadudu anisu na ayadin akbadoy ang ditaran tano nagyang kutwa mga ulad Bida kalmuwakig yung kanan mga uripun wallah abtad la tanfa'ul amwal na didampakang gayagunag yung kutwa tamok wala manasib nagugyang kutwa mga kadatu wala syangadat nagugyang kutwa mga tao adi seksi ayakatur Allah wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa mata Guda atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya kesebaban atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ipupumakaran ninyo kami agyang kutwa mga tamukyo nagugyang kutwa mga wataiyo. Illa man amana billah. Illa man amana wa amila saliha. Inun tabu atigu Allah. Agyang kutwa mga tao. Pirat niya maratiya. Nagugyang kutwa mga tao. Miming galabak sa galabak ang mga pipya. Faulaika lahum jazaa'ud di'af yutwati wallah susirana tuwa bagi anira nagyang kutwa balas at takap bima amilu sabab sa giyang kutwa pinggul bakiran wa hum fil ghurufati aminu nagusirana tigun Allah subhanahu wa ta'ala nakatagusirana si kusurga akisas saragsiran mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala Anas radhiyallahu anhu namya panutulian namya turqun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul maytu thalatha fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu niya panutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam amayat tiyang kamatay suri panu Allah ay indulu gada na si isa gyang kutwa kuburian na indulu gagyang kutwa talo indulu gagyang kutwa talo na pembelingan agyang kutwa isaon indulu gagyang kutwa pamilya niyan indulu gagyang kutwa tamukyan nagu indulu gagyang kutwa galabakyan na pembelingan agyang kutwa pamilya niya nagu gyang kutwa tamukyan na ayagu ak kelamba nagyang kutwa pero masaya niya na si isa gyang kaya dunia mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala paliugat si ikasirakat tanwa miya maratya si iku Allah agyang kutwa kapanagunta maninian nagu kapamakotin niya na si isagyang kutwa akapetubat yan na si iku Allah sa titwa katubat wa ayyalzima nafsahu bitta'ati wat taqwa nagugyang kutwa kilumbuk niya na si iku ginawa niyan si sagyang kutwa kapupungunutan niya na si iku Allah nagugyang kutwa
kapenanggilan yan wa ay yakunu ala al-isti'dadu liqa'i rabbi nagu mubalwin yan suminawan yan apriri paraduan yan agyang kutwa ki pemberat temuan yan si iku kadnan yan kakagis wallahu subhanahu wa ta'ala nasigu-sigura dan ami pemberat temuan tanong so kadanan tanong wa rabbul alamin kanugun marandeng ami rasa romandeng puru pemataragendeng bakadem padekup padien nadika padekup pasayan mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala pamakutan aswa malaka panapang kamarinaw kabamay kasulugan ada arim berap da arim bengasurot na yang kakap pemikir na kanugong kaniyan din ataw sa tiga kan asilamang pos kano panganinta si ikwal akya sabutan na ayamala na panganinta si ikwal adi na miyakwatan urunaguna mana sambutan tanong sulit tanong di ikang gelabaka si iku paratiat tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala apiat tanong puna diisingan ni na agyang kaya yang ida dunia na di tanong pakalipatan na swaluan tanong mauri kagyang kaya yang ida dunia nang ganatan tanong muna iya tanong kapan darapaan na swalungan na mauri sa silamang kos kano sa panginta si iku Allah tarimaan na sumagalabak at tanong ang mga pipiya na ilides tanong Allah si iku mga rata galabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.